Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje ngicela ukuke laphana-ke ukuthi mawuthe usamusha kulona-ke ikhasi leli-ke noma-ke kuwukuthi-ke uyaqala ungena kulo-ke wenze nje ulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke. Ungaphumi ulicindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje kubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke lemnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi ube sethubeni lokuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ngizolungisa nazo ngizokufakela zona-ke kulona-ke ikhasi leli kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphoshi izindaba njengamanje ukuthi ungabe uqindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje. Udaba lethe lona-ke namhlanje-ke la lethela ukuthi-ke amaphoyisa-ke we-NIU asedubule abulala abalisa abathathu ngemuva kokudubulana nawo amaphoyisa. Laba kuthiwa bebefunelwa amacala okuqhumisa ama-ATM nokubamba inkunzi kuhlonyiwe, bebanjwe nezibhamu ezingekho emthethweni namabhomu. Lesi sigameko senzeke eThekwini-ke laphana-ke kuthiwa-ke vele-ke bebedumile ngokubamba-ke wona-ke ama-ATM nokubamba-ke inkunzi-ke laphana-ke futhi-ke bebehlomile-ke ngebhamu ezingekho emthethweni-ke laphana amaphoyisa-ke abese badubula-ke ngoba-ke bekuyimpi-ke nabo-ke bedubula-ke base-ke basala-ke enkundleni-ke abathathu-ke laphana-ke. Manje sicela phansi-ke ungene ama-comment section-ke for usho uvo lwakho ukuthi na-ke uyibona kanjani-ke lolu daba-ke lolu, sho umcabango wakho lapha ama-comment section ubhale-ke usuwenze kulungile-ke nje ungixhase-ke ungaphumi ungicindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje kubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke lemnyama-ke le khona uzokwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolungisa nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje.